Lumuzi uyini bantu bakaNkulunkulu angathi uNkulunkulu nathi masikhona la sibeni intanta yezindlebe zethu zilalele kahle nomcabango wethu nanokuqonda konke bethu sibone ukuthi nalumuzi okwathi ithempeli lakhona kwathiwa sesikhumuzweni njengoba sisesikhumuzweni sikaBabamkhulu nje manje into okuthiwa isikhumbuzo kusukhunjulwa lowo muntu osahula ekhunjulwa ngalolu suku leli thempeli labizwa ukuthi sesikhumbuzo kwasekufika umuzi okuthiwa ikhaya lomphefumulo le ekhunjulwayo amen kwazokwakha kuleli thempeli okuthiwa sesikhumbuzo kuthi umuzi ezwini kwazohlala phezu kwaleli thempeli okuthiwa sesikhumbuzo nenkosi amen uNkulunkulu angayenza indlebe zethu nemiqondo yethu imicabango wethu ubheke onyazini olwakhela umuzi akusuka lowo muntu ngoba sengibekile amen okaNkulunkulu yena wawuletha emhlabeni kuleli thempeli okuthiwa sesikhumbuzo wehlisa umuzi okuthiwa ikhaya lomphefumulo amen bathi abaNkulunkulu lo muzi ke ungumuzi abaningi abawuthatha njengokuthi into lomuntu ungeyona kaNkulunkulu azi ukuthi uma kuwena kufike lokho ukuthi uthathe njengokuthi akuyona kaNkulunkulu kodwa uNkulunkulu yena bewehlisiwe lethala wakhuluma ngawo ukuthi lo muzi uyini ngolusuku sihamba nabashumayeli lawa ababili sihambise imphefumulo yabantu kuyena ngifike ngibuza mina baba ukuthi baba kungani uthi into imhlophe abantu bathi imnyama yini edala ukuthi igxeko loyamuzi wakho litheka shembe webashumayeli ufuna nikwazi ukuthi omuntu akangeni itshengi wesihlahleni kodwa ungena kumuntu njengoba sigcina nje manje ngingabambezeli kade siyela uthi kimi baba njengoba umdala wena ngala umhlaba wonke lo wabeyona into efana naleya ndlu elapha emhlabeni okuthiwa ekusentela ngithi baba cha uthi pho kungani abantu bangayiboni ukuthi yini yakho lelo gama ngiliyo lokubuza ukuthi nawe khona nje emhlabeni wonke akwazibona into efana nale okuthiwa yesonto nalaba babeyakha babengazi ukuthi bakhani bona babekhi ngesonto kanti bakha ithempeli lasezulwini lemphefumulo engahlela esezulwini nawe masuyibheka ucabanga ngibona le futhi lento nabantu ababeyakha babengayakhi ngoba kodwa babephushwa uma unyazi kuphela umnikazi wendlu yakheni kanjima lenkosi amen ngishuke abantu abankulunkulu thina silapha kuthiwa sikhulume ngokuthi okhokho bethu basithumele lapho uyibone konke lento ehlezwini akusiyona futhi eNazaretha yanoma umuntu okhona emhlabeni ophila emhlabeni ngaphansi kwamakhosi alelizwe amen namakhosi ukhona wonke umuntu lomzwala kwala omtogokiwe mhlophe kuphela ngoba noma ubani abakuwo abangasekho emhlabeni bakulo mzi wenkosi amen ingakho kuthiwa mawusukuma wena ngoba ngizocela abafo bese ngapha abazokhuluma abathunywa kakhulu hayi ukhuluma iphutha into engekho uthi hayi ngabona ukhokho ekhaya noma ngabona ugogo efika enzukuthi wathatha ukuthi ekhaya enzukuthi cha sekuyintshumayelo leyo kanti la awufuneka ushumayele ufuneka uxoxilo oyitshelwe ngalomzuzu bakhona abantu oThomasi ukuthi lo muzi akusona umuzi womuntu kodwa onyazi lenkosi wena ndoza ngapha ke before uthi wena ngusibani wabani
enkosini yakwabani endaweni ethile kuphela bese umhlalenda benoyikhulunywa abakini abathaba kini mntana hamba usiye ekhaya emphefumulo uyokwenza u1 no2 usenzele ukuthi thina esahamba siboshile ngoba lapha ngobasilapha nje thina esingamanazaretha kuthiwa samanazaretha asekutheni ayoyezulwini kaShembe kodwa labo okhokho bethu abahamba kuqala bahamba kuhle kakhulu abakwazi ukungena kuya muzini nala mabika abalenga wona ingakho uShembe kuneni ukuthi uyangiyalenza lemzini izulu lami kodwa labantu abakwazi ukuphusha laba abantu abahamba kuqala ukuthi bangene ezulwini ngenxa yamacala abana ngabona ngawo ngakho ngiletha umfula bagezwe abafa bebulela abantu abafa bethakathile abafa bendleni bephimile yonke izinto ezimbi ongazicabanga angibekisa umuzike ukuze ngikwazi ukuthi bagezwe nabantu la bese bezulwini likaShembe mtheni bamanazela ngokuthi ke bazoba khona kungakhulumi into engekho khuluma ukuthi abakini batheni noma uShembe utheni ngalo muzi lokho esifunayo uma iyayisuthi izulwane bengapha ube u4 la ngale ngudlu babe u4 uma umfundisi noma umvangeli yenza lapho ashivese elona mase kufika umbhobho angamuke ahlale endabeni nawe ongapha uzohlabelela ivese elonto kodwa hayi kuve qeda mase kufika umbhobho uyanqoma uhlale endabeni ngoba abantu baningi ufuna kakhuluma konkosi sizocela ke kubantu baNkulunkulu benze lokho phela uma khuluma umshumayeli noma nethempeli lami noma ngoba labantu abangakholwa noma ngabe inhlolo lomuntu abangakholwa bona abazi inkosi nendawo abakhele yona ingakho kuthiwa shona inkosi oyakhele nendawo kuyona kuphela ukuze yonke lento ifinde noma amen sizocela abantu baNkulunkulu benze njalo inkosi yobusisa ngokunjalo amen amen igama lami nguPhumlani lisuka eNdizana kodwa seninzize ngaphethelweni eMakadeni vukeni izibonakaliso udala izibonakaliso zithathu bangamanyana ndiyoyika nophakama nesithethe kodwa kude emesibili namhlanje ngathi ayindiyese ngibona utata othile engamazi kangitata ubongwane wenza ucansi ngabuhlungu ayenze iqhubeka iqhubeka njalo yoyika ukuphakama ngiyithethele uzothi manje ndibuza-ke nalezinye isuthi nengxaki nje utata omnyayi into abantu bakuwena bahlambulukana ngithule ekugqibeleni ngule kuzofika ubhuti wami uswelekele ku-2023 last year kuJanuwari avele bambuke esifazane sizibaba solezimolweni abambuke esifazane ngimbuze ngithi naye wenza ntoni phambi kwabhuti wami mhlukwane ubhuti wami ungakuswela konke esevelini ndithi phambi kwabhuti wami uswele ubhuti wami uyenza phambi kwakhe le nto athi naye wayenza le nto ngicakele ngilale ngaqhubeka kubantu kwexesha balide mpu ekugqibeleni ngizothi kanti ngizovela utata uthi thina sasingaganwanga thina sasitya abafazi babantu sasikrexeza abanye babambelele ebhukweni emhlophe bayathetha ngazi bathini yabo ngentlahla akhona amandla ukuba sikwazi ukuthumelela lebhokhwe namhlanje sisothethe lotyala singabantu babasothile siqhuba lobhokhwe namhlanje emhlophe emvele esibonakalisweni enebala embovu ukuba izothethelwa utyala ngoba abantu bebethetha indlela engabathini ndiyacela inkosi ibusise sikuvile amen ngoba sentanze uzakhele lwazulu isibongo kambe endaweni yaseScott kushuthi ngiphume ubaba ongizalayo futhi washona umuntu onestroke mayehamba emhlabeni akukho esake samenzela kona okay so uyafika-ke kumina uzongena esakhweni esithi asifane nalesi ukuthi ubangisathi ngiyaqalaza ukuthi ngizobona le ofisi yeli akathe ngimkhulu ngimfake kuyona bekubona abantu ababili le ofisi omunye ubaba njengalenenwele nje ezimhlophe ezikhulisile kazingakhulile kakhulu so ngimqhubeke ngimfake ngaphakathi angimfaka ngaphakathi bese ubaba ebuza ukuthi uyiphethe imali yomnikelo ubuza ubaba
bese uma bebuza ukuthi nginayo imali isuke ake ngibheke emotweni ukuthi ikhona yini bengazike ukuthi imali ayikho emotweni ngimkhulu ngithi ngifuna ukuhamba nayo bese ayibele ngishila isempilini ubuye nayo lo mali leyo ukuze uthole imali enjani ukuthi uphathe u-30 uhlukanise ube amashumi futhi ngizokwenza leyo nkonzelo kangithuke yona ukuthi angishiye ngihambi naye ngibuye nayo u-30 lo futhi ukukhuluma-ke nabantu engijwayelene nabo abasephakameni khona nomfowethu uThemba ngisabathi ngempela umthulo usisi wabazochazela abashabo osukwini olukhulu lesitalata ngibingelele bonke abantwana benkosi abayingcwele abathe bamlelwa uNkulunkulu ngendlela yabo ezalokuzi okhazula phezulu ngalelanga amen umfana owazalwa lona umshumayeli owakhele ngokuzalwa kaSomali eGqumeni kodwa ngokwakha Mthethwa ofikile-ke namhlanje na ilanga elikhulu lomhlaka 4 Meyi uJamula asimema wathi asimele isizwe sakaJamula batala basezulwini samema wathi asimeme sonke isizwe sakaJamula size ekhaya umphefumulo batala basezulwini ngibonga kakhulu ushembe ovule umuzi amen ngoba namhlanje na ushembe uzokwakha isizwe simusha sakaJamula amen intokazi yakaJamula lena bantwana benkosi lapho khona ukuthi sesimekiwe thina bakaJamula ngendlela abasuke ngayo ithi ibone isimanga sihamba ngomgwaqo sibaningi sibona inkosi enkulu yamanazana uthi unkosazana amen thina le ntokazi ayazi ndebalamasho ithi the mayifike ndathi sekhosini safika uyafika ukukhona ibhasi elimhlophe yafesa gibela sonke amaJamula le bhasi yasiwathatha amaJamula uthi ngihlala uThixo yafuna uThixo yasehlisa eThukeni amen isizwe esisha namhlanje sakaJamula sizokwakhiwa kamusha impela kuyeli impande yakithi ukuba ingene kubantwana bayo namhlanje basizolalela siyaqala ukuzalala ekhaya amen sizolalela ngicela ukuthi izindlebe zikamoya bazothi bekhuluma abashumayeli besiyala bezwe ngibuka ngoba abancane phela abayizwile lento beza abadala abantu abadala basayizwa lento bakhuluma ukuthi siyabheka engathi-ke ngoba imithwalo ikhona kaJamula namhlanje babefikile lana wasethembisa ungaphezulu ngalo muzi yabonga engathi uNkulunkulu-ke umvenyane wakithi kaJamula impande sesimeni safika engathi akabakhumbula abantwana bakhe yabonga inkosi isemuzwile amen izayikhale lokuphinda wanithunywa abazali bamazisebenzela abazali bamasekho lapha ekhaya bangithumile kwanzenzokuya ekhaya nonomntokazi bakhanye izinto kodwa bathe ngifike ngizofika lapha ekhaya ngizobasebenzela nje ngifike ndlala makhanye izinto kodwa bathe ngizofika lapha ekhaya ngizobasebenzela bakhona abazali bamasekho bangabuhlungu nababoshiweyo bathe ngiwathumela amanga ngoba ngizobasebenzela bona ngizofika ekhaya bakhanye imphefumulo ngizosebenzela bona ngoba ngifike ngifika nami bazoqhubeka benza usisi wabo bazochazela abashumayeli lalela uvula indlebe amen bangena igama lingeliswa kabela siphinda indawo phamisizi baba phamisizi igama lingeliswa kabela isibongo inkosi embhekile erangobo ikhona namathadini yena abanesibonakaliso bona nomuzi lo uNkulunkulu uyazilezulu yona yena uNkulunkulu uyazilezulu elapha ngangena khona ekhasini langemuva benzani uNkulunkulu uvela
Usayi sengifikile la emzini wami ngizothola ukuthi ngabe ngenzani nje ngiyona umsebenzi uqhubeka ngendlela engiyona bebona uNkulunkulu umsebenzi wakhe ngabhekela khona senkoshini bebuya enza ngala futhi usempeleni uthi ucela ukubizela amakhosazana amabili khona la esempeleni aqhamuka amakhosazana sesaqhamuka amakhosazana amabili seqhamuka amakhosazana amabili kwavela isilo isizulu bevela isizulu uvela isimo sivela nje simuntu oxakile wasisigijima nje ubezivela uNkulunkulu zivela siveza uNkulunkulu sithi silo Nkosi usufikile Nkosi lana bofika kosulana Nkosi sangitshela Nkosi usuzalana Nzamba kalokho samane salentuje saphelisonani sesizona uNkulunkulu angikhombise zona angikhombise zona uvela umfula omkhulu kulomfula lo uNkulunkulu uphakathi nendawo kulomfula lo kunabangcwele nje bambulayo kulomfula lo uNkulunkulu wakhuluma nje wakhuluma kodwa izizwe nokhuluma akhuluma uNkulunkulu uthi mina lonke naZaretha ilathi mbambile isimo eshiwela lathi mbambile insula lathi eyathi mbambile umqoshilo nosula lelo mina kana naZaretha kodwa bona nalabo abaqhubile ngomhlophe nabama naZaretha besho uNkulunkulu ngicela uNkulunkulu yena phambi kwami nje ngicela ukuthi angisethele khona inkosi engiyenzile ngekoni kasibona ngiyalini sibuye entabeni ngabuya ngevini eqala kwaqhamuka umuntu ongithatha athi asihambise eMpumalanga khona umsebenzi ovelile khona wesikole nje sesilungile manje sesisala eMpumalanga lo mlisa lona akasinonyazaretha uyiKristu lo mlisa kodwa kuyezi izinto engisiyazenza njengomthandazo umbona usathanda nje ngangibekela njengakuNazaretha umuntu okhombisa ukungathandi kuse lapho lomlisa sisahlele zesikole leso siqhubisela lezo sikole bengena abantu lapho kulezo sikole leso lapho sizobuswa amakara lezo umsebenzi ngabangena lapho sizogcisa umsebenzi bakhe babambela inkunzi lomlisa lona ikhasi lelive befika bafika benza masibenze ngokuqinisekisa bakhe baqondana nayo lomlisa lona bayekhamekhambe bagcina seyithola zonke isikhathi isiza ngokumlekelela ngenkusa lezo sikhathi behlala esikhwameni lesikhwameni babehlala nayo phakathi lesikole leso sikhulu lesikole manje ngisengibuya eMpumalanga sengibuya-ke sengizala sengizokwenza lomsebenzi abantu abadala ngizengiyibuzile ngisengingena lana ngabena naso lesikhwama lesathi sidosikhali sengifika ngivela yena nomlisa lo ade okwenza umbambe inkunzi emxela ngehlembula zilezulu mangangena naso lesi sikhwama leso sengisangenile naso beku-23 ngakhumbula sengena naso abantu bakithi bavela ngesibonakaliso bengikhumba ngaso lelo ntuba lesikhali leso kusemvana bavuka baphuma nazo isikhali asilahla ngaphandle ngacela uNkulunkulu azozula angigqibele amen. Ogcina lesizwe kumama wesine okay sacela ukubonga okhulumayo isibongo kaZuma bengicela ukubingelela ethempelini lonke lasekhaya emphefumulo obaba ngokushiyana kwabo ngibingelele nomama ebandla lonke zimbili konaleso enginazo esokuqala kwakuyinkonzo yasekuseni saphuma nje isiphumile inkonzo yasekuseni sahamba sayomaya la sigcwele ukuhlala khona samaya sathi samaya nje sixoxa singanakile ngathi ngigeza amehlo ngala kube wakhona imbuzi ngabona umqalo wendlela ehlezi ngathi uhlezi nezindla suthi uyamaya kodwa wangifikela ukuthi ngiyekela noma ngikhulume kuyena esokuqala leso wesibili ngize la ekhaya ngizosebenza ngisebenze ngilale mhlawumbe usuku lesibili ngibone ngazi ukuthi ngene endaweni esema-ofisini inentombazane ngibiza ehlezi e-reception
Bengeza lentombazane ngihamba noxolana ukuthi uxolane nakakholo umngani wami. Bese iyeza intombazane isinikeza imali yamadola ithi le mali enginikeza yona ngoba usebenza. Inkosi ibusisa elizweni. Amen. Amen abancane. Igama lami ngusibongile kwaKagameni engwagwani inkosini yakwaZulu kwaMasikane. Ngizobonga uNkulunkulu ashembe ukuthi mina ngokufika kwami la ngithe mangena la mina ukuza kwami ekhaya ngathi ngilele ngibona isibonakaliso mangena la emasangweni walekhaya ekhaya emphefumulo bavinjwa ubaba uthi ubaba kanami ngicela ukuthi unikelele abantu bakho abamantombazane bobabili ubacelele isikole uthi khipha u20 rand kulabantwana bese bacelela isikole angathi bese ngabakhipha lo 40 rand ngibanikelele bese athi inkosi kubusise ngihambe ngingene ngaphakathi kuba ngathi ngiyaphaphama ngithe ngizwa lapho ngathi ngibona ngathi ufika qhamuka bamkhulu ugqoka umjivo omnyama mayegqoke umjivo omnyama ngathi uphindile kabili umile uphethe ubhoko ubambele kanje ebhokweni ubheke phansi uthe ungathi ngibheke nawo bamkhulu labo bamkhulu bamile kanje kabili bamkhulu bese kuyimina la ngibona ongene nabo abesamemeza athi namhlanje ngizothetha amacala emndeni yami. Yithi ngisathi ngilalela ukuthi uzothetha amacala emndeni yakithi ngibabona ngathi ngibona abantu basekhaya kodwa umuntu ongambona umfowethu omdala angathi kube khona izwe elinemezayo malineneza lapha kuba ngathi kunendawo engathi kunendlu engathi lendlu ngayibona enkabazwe ungazi ukuthi baseduze kwalendlu usamemezala uthi simambani ubhuti wami omdala uThasi amemeza mayemeza aqhamuka mayiqhamuka ubhuti wami avane abangathi uyadlikiza unamafisi abese bangathi uyamjova abesamthatha amfake kulendlu aphinde ameleze omunye mayemeleze omunye avana akhale kakhulu nomunye abese amthathe futhi naye ayomfaka lamendlu bese qhamuka omunye wesithathu mayiqhamuka nalomunye wesithathu aqhamuka ngokuthi yena umuntu olimele abese amthathe amfake la kulendlu bese babuye sebebade sebegqoke kahle bafika bangivingelele sawubona dadewethu ngithi mina yebo bathi njani ngithi siyaphila bathi siyabonga baba ubezothetha amacala emndeni yami ithi namhlanje ubese qhamuka umama lo mama kuba ngasekhona imndeni yasekhaya manje nephilayo qhamuke lo mama ngazi ukuthi umuntu onabantu abadala amesana athi yazi ngizobika ekhaya kaDlamini ukuthi uShembe bezothetha amacala emndeni yenu la ekhaya ngicela mthokoze maDlamini bese ngithi mina hayi mana khulekani uShembe besefikile kumina wangitshela ukuthi namhlanje uzothetha amacala emndeni yakithi siphelele lapho isonaliso ngiyacela uShembe ukuthi azasikhumbule inkosi phakathi asikhumbule phakathi ekhaya. Usibusisa ukhona wami kwabangcwele ngibingelela yonke ihamente engcwele egameni lenkosi uNyazi igama lami ngumsizi isibongo wamthetho kwesawamthetho phansi kwenkosi umthetho nami ngibe nesibonakaliso engathi ngisethempelini nangisethempelini awusungibona bonke abantu bagqokile selithi nami angithatha umNazaretha wami ngigqoke mangithi ngiyavula iwodwa futhi inomNazaretha womama bese ngithi hayi uNazaretha wami uphi uNazaretha womama bese kuba nengubo ezinhle nje eceleni bese ngikhathaza ukuthi mina ngizogqoka ngokho ngogqoka uNazaretha womama bese kuba khona isikhathi la ngazi ukuthi ngiyahamba khona ngihlangana nabafana abathathu abafanayo
bayigqokele nje ama-dresssuit neyigiba namajakhethi ebese bethi bengiyisa bethi singakwazi thina ungena ngaphakathi khona mama uthe thina ngesikwazi ungena ngoba sifakile umnazaretha bese ngithi mina hayi ngingakwazi base nithi bona sizokwazi ukumbona ubaba ngathi mina ngiyakwazi ukumbona kodwa ngiyakwazi ukufinyelela eduze kwakhe ebese ngathi siyahamba le ndawo iyi-stadium masifika khona elingane zodwa e-stadium ingane lako-5, 6, 7 nengaphezulwana bese ngithi mina hawu abantu abadala bazohlalaphi magcwele iy'ngane kanje sengiyakhumbula ukuthi shuthi iy'ngane zakithi zonke lezi begcwele i-stadium ngibese ngibona futhi sengihamba endaweni kuthiwe yisebuhleni nangihamba le ndawo kuyigolide kuno-white ngazuthi into esaqabunga uma uqabunga libekwe phansi kodwa liyigolide nokumhlophe ngihambe kuleyo ndawo kodwa ngibona ukuthi ngiphelele kodwa ngibonile umuzi omuhle obuseceleni lapho kodwa bekuthiwa yisebuhleni ngase futhi ngiyiba ngathi ukuthi ngiyayithebeleni ngixoxa nengane kasima enkosazana uSinothi masixoxa noSinothi bese engifaka u-R100 ejakethini yami ngathi lekuyiphothele engiyigqokile angifaka u-R100 bese ngiphatheka kabi bese angihamba wona inkulumo yakho inalupsaphasapha konke ungebe ehlokweni ebese ingane kasimama uSinothi bese yangihaga ebese mina ngiya nomunye ngiphatheka kabi ngithi mina uze kanjani ukuthi nginosizi njengoba ngiyale mali ebese yangihaga engijabulela kodwa naye seba nosizi njengami ethi hawu yazi abantu bangenzela okuhle benza njengawe bavele bebe nosizi bakhale ebese ngiphaphama ngazuthi usengihagile kodwa ngibe sengivukile mina ebese kuba khona la inkosi kubusise ma amen angibingelele enkosini enkulu sephakameni ngibingelela abangcwele kuleli khaya lomphefumulo igama lami nginomvula ngwakazabuza ngiphuma kwanzimakwe enkosini uzimakwe ngifike lapha ekhaya angazi kodwa nje ngithulile ukuthi angizi noma ngasho ukuthi ngizothini inkinga yami ngiwugogo waseNazaretha kanti nabantu abadala ngine-dread ngishaya la esifubeni ngina-12 years uqakancane ma azokuchazela abashumayela ngaba bakhona isibonakaliso engisibonile ngakho ngifuna ukutshela abanye ukuze babone ukuthi kwakufuneki kangakanani ukuba ne-dread ngithe ngilele ebusuku ngase ngazibona ngila ethempelini uye kwaqhamuka inhlansuthi ebengikade ihamba ikhuluma ivele yafike yaphakamisa umnqwazi kumina ekhanda yayiseyithi angiphumele ngaphandle ngaphumela ngaphandle ngizibone ngiyophuma ngesango ngidangele ngahlangana nenhlansuthi ebekade igqokile umnazaretha eyavele yakhulula yafuna ukuthi ngibambe ubudoda bayo nayo beyingaphandle okhombisa ukuthi nayo beyikhishiwe ngaphandle ethempelini ngiye kwandwa komthandazo ka-12 ngangasa lapha ethempelini ngemthandazo ka-4 ngathandaza ngasendlini ngase emva komthandazo ka-4 ngase ngibona isibonakaliso futhi esinye lapho mina ngizikhethela ngithi ngiyacela ukuthi ngilikhiphe leli dread icala ngiyolithetha ngaleso sikhathi ngiyacela abakwabikithi ngoba abangithule kona ngengikwazi ukwenza uma le dread likumina ngithathile isinqumo mina sokuthi angisile ngacela kodadewethu babuze ukuthi ngiqinisekile na ngathi yebo bangisiza ngalo ngakho ngiphumile ngawo ukulikhipha inkosi ibusise abazile amen ngiyabingelela kubo bonke abangcwele abaphakathi kwekhaya igama lami nguSinethemba wakamkhize ngisuka Empangeni eSikhawini la ekhaya ngize ngoba ngithuke umkhulu wami ofike ebehambe egqoke umnazaretha ehamba nabanye omkhulu ngicabanga ukuthi lento isibuye times 5 elokhu engitshela ethi angize la ekhaya ngizobakhulula ngibageze ngoba
uma engakwenzi lokho lento yokuthi ekhaya njalo ngonyaka kuyashona kuzoqhubeka kushone kuze kufikelele kini. Yebo ilokho kuphela ngiyakugcina lo abanye sebekhuluma nini uyayixoxe kabi yababingela abangcwele egameni lonyasi lokhulumayo unoxawe Tshitshungubo ey'ntabeni zasemampondweni Flagstaff ohlala ngihlala ePinetown ngisephethumusa la ngikhona ngishumayelwa ngabaphathi ami ngila ekhaya namhlanje sengifike okwesibili ngifike enyanga edlule ngilethe isimali ngithuliwe elana ngithe ngiyele kwavela isibonakaliso wakhuluma ilizwi lokuthi sesiyalamba manje ekhaya lemphefumulo siyacela ukuthi njalo uma udla udle kanye nathi usimize kwase kwavela iphalishi ebelukibhonga so ngizocela-ke ngivikela ngesimali so ngiyacela-ke ukuthi-ke uNkulunkulu uyazulezulu angikhumbule nomndeni wami sengikhona nesimali amen. Amen bangcwele. Uthandiwe wakamtshali lona okhulumayo ngisuka ekhaya isentaphuka kodwa mina ngihlala eMthebeni ngaphansi kwenkosi yakwaNgcobo. Shuthi nami ngilapha ngokuthunywa abakithi ukuthi bathe angize ekhaya lemphefumulo ngithenge isimayo ngize naso. Ngaleyo ndlela-ke ngingakwenza-ke lokho ukuthi namhlanje ngiye kosithenga isimayo ngoba kuye kwathiwa engafanele ngikhambe inkonzo kaNayi nangempela-ke ngikwenzile lokho. Bengicela kakhulu ukuthi uNkulunkulu kaShembe uma ngabe ngingenile nganyathela kule ndawo bese kukhumbuleka zonke lezi ndaba ezingithumile uNkulunkulu bese kukhumbula nami. uNkulunkulu abusise engizwile. Unyazi bezulu njengoba sisemhleni inkosi yethu ukuhombela isitimela samampondo nomlethi kaNomadinani obebemlinde namhlanje ngafike ngayizolo sisemhleni yakhe. Ngizocela ngokukhulu kwintoba ngiyabona khona abagcotshwa abadala kithi nondaba ezitha. Ngicela nje ithuthane encane ngaphambi ukuthi ngidlulisele kumfundisi abese esicelela kundaba ezitha abingelele ngoba umfundisi uzobe sesiphethele inkonzo. Amen. Ngifisa ukudlulisa abakhonzi abahle basezulwini umfana omncane lo kaMajiya khona la ezweni laseMaqadini. Ngifisa ukudlulisa kancane abantwana benkosi la. Kepha bengizocela abafowethu bangilekelele sifunde isibhalo sabantwana bakaJakobe. IziKronike zesibili 3 verse 4. abasekorinte besibili 3 verse 4 nali iBhayibheli shumayo ngakho. Nencwadi kaJohane 4 verse 48. Ngifisa ukuqala lapha bakhonza abahle basezulwini. Ngicela uNkulunkulu afihle umngane bami. Njengoba ngiphakamisa izwi ngenzela ukuthi abantwana babantu nabo bakujwayele lokuthi asiphakamisa izwi mase sifikile phakathi kwalo muzi ngoba uNkulunkulu usakhele isigcawu sasezulwini. Ngizokhumbula ukuthi uhamba kuleli zwe likaMthaniya kwakhona inkundla ebizwa kuthiwa iTRC isigcawu sokuhlambuluka kodwa amabhunu angakhumbula ehlambuluka. Namanje emva kokuhlambuluka izwe lisacindezelwe siyakhwephana njengamakati thina abantu abampisholo balelizwe. Akukho kuya phambili usemnyama endlini emnyama. uNkulunkulu wabona ukuthi ayisize ngalutho lento abayenzayo ngoba nale TRC yakhiwe isigcawu sokuhlambulukelana asiwazi umongo ukuthi size sicindezelwe izizwe wawusukela nokuthi size sibulawe kabuhlungu kangaka sicindezele kanje kusukela. uNkulunkulu wayesehlisa esaphi isigcawu sasezulwini wathi ikhala emphefumulo. Njengokubona abantwana babantu bekhuluma la bazohlambulukela imndeni mayibonga Nkosi. Amen. Ngoba imndeni ayidlulanga ethuneni
ibhajiwe ithi inkosi ilanga lokhanya indlela ekhaya idlule ethuneni kodwa khona abantu ababhajwe ethuneni abangadluli uma kukhokho wesizukulwane sasemandulo ongadlulanga ethuneni ikhona ini ingane yakhe yodlula imeqe yena ithi ezulwini na uma bekhona abantu baphila abantu kade baba amakhola abanye baba amakhola kufika umqolo endlela ubombela bayabuya imasitshela bahlele ezulwini noNkulunkulu kudalwa yini bangabuyi wabona umdala weinsuku ukuthi abantu abami ababoni ukuthi into esizele emhlabeni wayesethi ake ngihlisa isigcawu sasezulwini bese ngibeka umfula eduze wawo wawethi igama wathi ikhala emphefumulo mayibonge Nkosi ngakithi mina emapondweni umfulo omkhulu umvulozi angazi ngizwe kuthiwa kugezwa imphefumulo mhlawumbe ngakini ukhona umfula lakugezwa khona imphefumulo ngicela ukubona la emaqadini ngo2017 wehliswa unyazi mayibonge Nkosi manje ngeke ngaphuma kancane nginamona mangibona abantwana babantu bengangeni ngaphakathi eparadise ngoba unyazi lwezulu lasitshela sifika lapha lathi nenze isiqiniseko ukuthi uminkonzo izoba separadise nivula niyelapha endlini le engathi ikhala emphefumulo ngifike ngiguqe bashumali bese niyasho nithi emndenini lithe izwi lenkosi inkonzo izoba separadise uthi mina thina boshembe zobe siphuma nayo emndenini izongena eparadise ngoba ngesabatha suke sithetha amacala suke sibageza sibathula imithwalo sibathula izithixo sibalamula bakhulumisana umnotho bathethelelana kuphela amagqubu namazondo uthi abantu bonke baphelele eparadise ngoba kusuke kugezwa umndeni yabo mayibonge Nkosi ngisheshisizwa isikhathi umuntu omayisheshisa ngathi uyathetha futhi mayiphakamisizwe ngathi uyathetha kanti ngisebenzela ukuthi kuzwe nomuntu osekhoneni ave kuyisinengiso ukungezwa umuntu eleke ekhuluma eleke eyiqoqa uze ukuthi lo muntu kanti wesukumela ingakho ngikabalaza ngoba anginendaba ukukabalaza phambi kwaNkulunkulu mangikabalaza ngezwi likaShembe ikhuluma izwi likaShembe kunokuthi ngiyiqoqa umuntu uyiqoqa kwakhe abe umnumzane wakhe ukuze phela abe nesithunzi uthi indoda ekhuluma phansi nesithunzi kwakho kodwa hayi la kufuneka ukhulume isikakhulu thina njengoba singabashumayeli ukuthi washumayele izwi kaNkulunkulu fanele sikhiphe izwi sikhulume bezwe abantu ngaphandle masikhuluma kwethu angifundela abaseKorinte bokuqala abaseKorinte besibili 3:4 bayitholile bashumayeli beNkosi sokhathele eBhayibhelini ngifundele baba ithemba elinjalo sinalo uThixo ngaye uKristu musugijima baba musugijima funda kahle ithemba elinjalo sinalo uThixo ngaye uKristu ngalo unyazi lwezulu sinethemba ngonyazi lwezulu elavula lomuzi ngikho sinamandla ukuqamba into ngokwethu asisho ukuthi sinamanga thina ukuqamba into ngokwethu ushilo baba usendo wathi lo muzi uyathuka kuthiwa umuntu asisho ukuthi khona esingayiqamba thina ngokwethu okungathi kuvela ongaze kuthiwa kuvela kithi kuthiwa kwamajiya kodwa amandla ethu avela kuThixo ithemba esinalo lisonyazi lwezulu ngoba lathi unyazi lwezulu ngiyabonga baba lathi unyazi lwezulu 448 uJohana lathi unyazi lwezulu ngo2017 bonke abantu abafana ngayiphi indlela abafana ngaphandle kwalelizwe noma ngabe izihlobo zenu uma senibadinga noza kuleli ikhaya nilandele imigomo nezimiso bese nibathatha nibase emakhaya nobenzela nobagcinela amasiko mayibonge Nkosi ithembe njalo sinalo ngayo unyazi lwezulu akusho ukuthi khona esinamandla esingayiqambela kona akukho ongadalwa yithi ngoba umnikazi walomuzi khona uyena owazi unyazi lwezulu ukuthi umthakathi uqedwa kanjani ngoba umthakathi umphefumulo umthakathi kodwa sikwaziyo ukuthi uShembe ulizwi izwi lakhe malike lakhuluma mayethi phuma buthakathi kumajiya kuyophuma ngoba kukhuluma unyazi umvenqanga mayibonge Nkosi ingakho kunestabelelo 242 ivesi lesibili lithi ivesi lesibili ehlamuya uyingcwele ngela
wethu singena naye emasangweni sithi inkosi sibaletha kuwe emthetheleni bathwele amacala asindayo ushembe yena uyabathatha ebese ngena uyimphefumulo abazali bethu lapha ekhaya emphefumulo abesenza lokho kuthandwa nguye emndenini yethu ukuthi iphenduke ibe ngabantu mayibonga inkosi amen ibuyele emntwaneni ababeyibona bezalwa bengakangenwa ukufa kwasezweni amen lapha ngaphandle bengiyobuza abantwana babantu abahleli ngaphandle ukuthi nihlaleleni senze navula ithempeli ngaphandle bahlaliswe umthetho bengafuni ukugcina umthetho kaNkulunkulu ithi inkosi inyanga yezulu ngicela abantu bonke babhinqa amabheshu mabengena eparadise uma bengena amabheshu nangu umfundisi ugqoka lomnyama ngifaka igqoka lomnyama bagqoka amabhuluku amnyama abantu bagqoka izikoti ungazi ukuthi bayiphathile bagqoka ama-tracksuit umthetho umileke phakathi kwalomuzi ngoba ushembe wakhe lo muzi oyikhala emphefumulo ngoba khona abantu abayinzalo yakuloku ngahamba abone emzini kaNkulunkulu njengoba besekhona namanje uNkulunkulu kade khala eqinisile ngolesithathu akoniwe abantu bangaphandle woniwa yithi esimbathi ngube emhlophe udinda isililo uNkulunkulu esasidindwe inkosi eyandulela inkosi le inkosi elandela le inkosi ehleli manje nale nkosi eyayingaphambili nenkosi eyingaphambili yonke badinda isililo esodwa esibheke kumaNazaretha udalwa yini lokho ikhonza izinto zasezulwini akusiza ukwampeza simbambatha ngoba sifuna ukuba bahle phambi kwabefundisi singalikhuluma iqiniso ngifundela kwethu 448 uJesu wathi kuyo uthi umuntu wasezulwini kuyinduna yesizwe sakubo sakaJakobe uma ningaboni izibonakaliso uma ningaboni imodakaliso nemangaliso anikholwa yabona semhleni enkosi umkalo wendlela mangase sidedele inkosi beyofakaza ungazizwa imanga ezingavela la nabo bayahamba nayo inkosi umkalo wendlela babethi inceke yenkosi Jobe 8 verse 8 inceke yenkosi isebenzile kodwa bangenza lutho bona okhokho bethu ababehamba nomkalo wendlela babethi yenzile inceke yenkosi ngoba yayenza imangaliso nebonakaliso ifuna abakholwa ukuthi uvele ezulwini kodwa ushemba kazele lokho ukuzosukumisa ishosha nokuvula amehlo ephuputhu wakwamuza uNkulunkulu la makusuma befundisi bethi ushembe mina wavusa ugogo uNkulunkulu wami wayesefile wamvuza wakwamuza ushembe thatha ubhobho ethi ngadla mina nje umuntu oshayigoli wakwamuza jabula kodwa ugaya imhlathi ngoba kuthiwa indla mhlathi kaMayekesi ngesikhathi ninemncoma ugaya imhlathi kakhulu nathi unyazi bezulu kuthi kukhulunywa into ezinhle kulethwa into ezinhle uthole kunyakaza imbali la enhlafuneni zakhe bese ikhipha belinye ngezwe encane inkosi imbusisa akajabule yini ukusiza emva kwethu ubuka laba bantu abasemva kwethu ubuka lesishotha sisukumisayo abese buka umthwalo ukuthi ngani ithole umthwalo yabantu bangaphambili ababhubhe emandulo namacala Jobe 8 verse 8 khumbula izizukulwane ushamba ngesikhumbula izizukulwane ake ubuze izizukulwaneni zaphambili asibuze izizukulwane zaphambili hayi ukhokho kababa uqinise ufunisise oyise baso okhokho bethu basekhulu bona baba izolo okhokho baba bethu amazi lutho ukuthi lokhu kufa okugcwele egcekeni nalokho ungaka ugamngaphi emzini obaba nobaba omkhulu bethu ngoba izinsuku zethu emhlabeni zizithunzi yabona ukuthi baseyisithunzi emhlabeni abahambile bafajwe ethuneni ngoba nangu ukhokho oqala owona owayefuyilwane ewumkhunkuli ewumthakathi akadlulanga ethuneni umile akudlulutho ngoba konke okuyisende lakhe akudluli bathi insuku zabo zisithunzi basesemhlabeni abadlulanga ethuneni indlela ekhapha lidlule ethuneni ukuthi uye kwelamathonga ebabona eqala nje ukudala eqeda indabuko yakhe uNkulunkulu umveli nqanga unyazi lwezulu endulo eqeda ukudala izulu nomhlaba nezilwane wasedala abantu wayesebanika umyalo bahamba kahle uLucifer wayesewona emkhathini waxoshwa ngithi mangaphazami lo ncwadi nje kaLuka 10 verse 8 angisazi lapho impela exoshwa uLucifer esuka ezulwini kuba khona abantu abasheshayo ukuthi bangibhekele lo ncwadi ngithi lapho Luka 8 verse 10 verse 8 wasuka ezulwini lwezemhlabeni uqala ukubonakala emhlabeni kwabantu
kwenzeka ngesikhathi uLucifer exoshwe ezulwini ezemhlabeni. Isizukulwane esona esambathwa uLucifer ephikisana noShembe noShembe ethi Shembe uyothi abantu abalungu abayisihlanu uyothi abalungu abayisihlanu yithi abona abantu abayisihlanu. Kunjani namhlanje ezweni lobaba lobamkhulu? Ngisho uNkulunkulu uthi mayekhuluma kuthiwa uyaganga ubaba. Kusho abantu emhlabeni abasemva kwami abangangami abangaphambi kwami abanganga befundisi. Yini dabla khumbula izizukulwane akawubuze izizukulwane zaphambili ufunisise koyise baba ukuthi yini indaba sone kangaka sikhona ukukhona uNkulunkulu kubeka baba ngoba thina singabayizolo nje sebekile phansi lencwadi. Funda baba Job 8 verse 8 awuqedanga akasekho baboshwa bashumayela esinizile we baba abamkhulu bona bawufundisa yini bakutshele bawakhiphe amazwi ezindlini zabo labo khokho basendula abasale ensimini emayinkundleni kuliwe iziphi bangangcwatsha bayakutshela yini ukuthi uthuthuva nempethi idalwa ibona ngoba sikhuluma nje bakugquzele iziswini zengulube iziswini zempezi amachalaha amabhubezi badliwe abancwatshwanga izalukwazi ezayibaleka emandulo umhlaba bewuzungeze eAfrika bephangana beholwa amakhosi. Ngiyabonga ngoba nangu indaba ezitha kaqala futhi nokufika uzothetha amacala kubo yiba abantu abathola amacala asindayo amakhosi ngoba bahlele ehlalweni evuza igazi bahlele ehlalweni engcolile ngoba ayikho inkosi emhlabeni ngaphansi komthunzi welanga engenawo umlulekwayo umkhunkuli owayekhunkula amabutho. Icala thwala inkosi ngoba inkosi ekhipha umkhunkulu ufika tshela undaba ezitha njengoba siyohlasela lapha meke lanqotshwa lelabutho abaleqe bese bengena emakhosikazini abo la wakhulele bawafaka inhlenhla babuye namahlulu ezingane ukuze senze intelezi siwahlanganise nombundlwane uthatha imbungu yezingane iphina izogaya ihlanganise ifakwe lapha epanini ihlanganise nembundlwane kwenziwe intelezi ukuthi masiphinda sihlasele esinye isizwe babone sesiqhamuke ezifubeni zabo ngabo kwakuyinkolo kubo lo ukuphangana. Lezo ingane ezikhulile namhlanje zibona unyazi lezulu likhipha lapha emosheni sengahluleka mfundisi nikhuza omama ngithi abangangene emosheni bathi webaba kahle ukusikhuza thina sibona isimanga la unyazi lezulu likhipha abantu la asebekhulile bayizalukwazi namakhehla badondolozela bafaka amanapeni bahambe bethuki bahambe beqalekisa bethobe esibonto yoba khona nihlala kahle emzini wethu ngoba thina senziwe intelezi senziwa thina inkumiso ezimbuzi amakhehla semandulo ayenganqende ukuphumula kazana egcekeni aphuphumele isisu ungendaba yalutho uthi uyophinda izalanye kanti sifuna lo mbungu sifuna ukuwelisa ngaphesheya nangu majiya umkhunkulu uthe asize nombungu engane uzosakhela umkhumiso wezimbuzi uqhabuke inkomo uqhabuke imbuzi asathi umuntu endaweni uthi umnomzane kanti uthole ngengane yakhe ekhaya umshosha phansi. Lawo madoda abahlulanga ethuneni aboshwe lezi ingane awakithi nawakini ekhaya kuthekile ingane ezalele egcekeni sabathe uyabamba uyaqoqa kuyaputshuka kanaba abantwana bazoke sibona abanjani abazalayo thina senziwe inkumiso yeinkomo nezimbuzi senziwe intelezi abanye bathwetshulwa bathathe benziwa abakhunkulu uhambe kulowa ngayo imbi le ndobo isenziwa ngisho nasemzini oyingcwele ezulwini kade sinkulunkulu nje ngolosithathu siyobika isililo ukhuluma imphefumulo ihlaze lenzeka la uNkulunkulu mayesethanda besana idedele lento ikhulumele yona iveza amahlazo abantu bethothi inhlabathi zamathuna bayiphendule benze imkhofu bese
sebehamba begadla ngayo ey'theni zabo. Qhubeka ba. Amaceba ayasuma. Kodwa nomuntu elimneza umuntu ogoqukayo kwenze njani? Amaceba ayasuma kungekho awuhlehle kancane ngoba basezwanga awuhlehle kancane ishawa ugijima qale eqaleni. Khumbula izizukulwane. Ake ubuze isizukulwane saphambili. Ubuze isizukulwane saphambili. Uqinise boyise baso. Ngoba thina singabayizolo. Asazi lutho. Ngoba izinsuku zethu ziyisithunzi. Bona uma ufundisisa boyise baso sizofuna la ekhaya sizofuna kokhokho bethu lapho usheba sithembisa ukuthi uyabawona sizocinga sizobuza ukuthi lo mkhumbo obusiphethe le mkhumbo esinayo sizofuna ukuthi iqhamukaphi uthi ke umubuza kubo laba basendulo bona bayakwenza njani bona bayakufundisa yini abawutshela iqiniso nokuthi ekumajiya lapha ekhosombeni la kaloku ekuhlanyela umajiya ehayize yakutshela bese agcine sethu unyoka utakatala athi ihlathi umfowenu kukhona imndeni engangenelanje ngoba uvela izangoma eyixabanisa umndeni akho zangoma akugula kodwa impi ibondwa khona la ithulele emndenini bakutshele babakhiphe amazwi ezindizeni zabo abakutshela yini masoyobuza uNkulunkulu nawo la ekhaya emphefumulo sizobuza ukuthi kwenze njani kunina basendulo abakutshela iqiniso ngoba sebefuna manje ukongena emfuleni bageze bazokutshela iqiniso ukuthi yabukaphi amaceba ayasuma kungekho eqabhozini na ungahamba yini Nazareth ehlambulukile engcwele okhokho bakho babuya bathakathi incema ingamile lapho engekho khona amanzi na ungakwazi ukuhlonipha uNkulunkulu okhokho bakho besanqapha ethuneni ngiyabonga baba incema ingamila ingekho ixhaphozi ungakubamba ilokukhona kume uthi nse ukhona namhlanje umuntu noma ukhona njengoba umaji emile eguqile ekhuluma mayesephumela akasedona ikhona miningi imkhuba esenzayo idalwa yini bayahleka lapha ethuneni sokwesibona ucawuthi wakhe emushembe sizomqhatha naye uyazi kunabantu abahlulukile la balandela ithixo ababemkholwa ngaphezulu kwabo abanangibabona uyazi uyakwazi ukubona umuntu okholwa ukuthi yakhona mina ngiyakwazi ukubona umuntu wayekholwa kodwa balandela umuntu khona babekhonza umuntu akakhonzwa la eNazaretha mayibonga Nkosi ngisho angasina kangakanani angashumela kangakanani ngisho angakhuluma into oyizwayo engene emthandweni yakho kodwa ungamkhonzi umshumayeli ungamkhonzi umvangeli ungamkhonzi umfundisi amen umuntu okhonzwa unyazi lwezulu amen umkhonzela abazali bakho thina sizikhonzi sikhonzela abazali bethu lenkona khona esontweni lapha ekhaya emphefumulo akhona esontweni sesigodlweni la kuthethwa khona amacala lalo uNkulunkulu wakuvula isicawu ukuthi akuhlambuluke bese kuyogezwa naba kade behlambuluka ngesonto edlule nje kade kuhlambuluka abantu izinto ezibhlungu usuka indoda engayigqoli kube mhlophe emfundisi ithi ngithunyiwe okhokho bami bese selimzuzwana ukuthi umakoti nendoda nami ngithathe ngiphose esiswini senyoka ngingaphinde ngibe ngitole uthi ngakubophela yonke into umfana wami uthi abanekene nembizo utshele indodana hamba kokumndeni ukhuluma phezu kwengane yiwena uthi ngiphinde ngikhuluma phezu kwale ngane ngelene ekhaya emphefumulo amqoqa umfowenu ubatshele umbize nomfowenu uyafika ngaphela lakhuluma ikhehla lithi sibani ukulalela wathula ubhekisa phansi ekhaya wangaphendula wathi abantu abamungulela umfowenu umthathe wangulela kuthengeza kuwa ngithatha ngifaka ebhodleleni hambani naye kwakhe nimtshela dilizi ikhwama zakhe nomakoti la bahamba ngempela bayidilizi wayesekhuluma enganeni wathi nathi ibhodleleni kulona kaqaqqa nephepha libhaliwe ngazi iphepha lakwazi igama lobaba lo angimazi nobaba noma ngasabuyi indoda embathile ngomhlobo wathi mntanami ngicela ungisize lo makoti wakho lobephumile uyelangene enkulu usezambe zonke inyanga useyebuya ukugcina umkhuphuli usezobuya nomuthi azongithatha ngijikele eswini senyoka ngeke ngiphinde nibe nalo idlozi ngoba nje baboshwe mina ngithwethulela yonke idlozi uthi ngisizeke mane angahlala wavuma baba wathi baba ngizokwenza uthi umfowabo lo la uthi into ebuhlungu maNazaretha akakwenzanga umfowethu esuka wafuna unkosikazi waxoxa nonkosikazi wasixoxa uthi
uthi wayesethi ubaba hambani ngiphuthumele niye ekhaya emphefumulweni nalazi nikhaya emphefumulweni ushembu uyofika ngila angilanda ushembu angifake ekhaya emphefumulweni angikhiphe yonke lamakhubalo angigeze abantu abangisinde sekumzuzwana wokugcina mayibonga Nkosi last week kade khuluma umuntu uthi ukhokho wakhe uthi mina ngisizukulwane sesibili isizukulwane sokuqala kokubaba oyelungile emhlabeni enza kahle wangena ezulwini uthi ngasala mina ngayinkosana yakhe angiphethe izindlu zonke zecele zomuzi wakithi uthi mina ngangindlalifa uyena wayendlalifa edlalela izindlu zonke zakwabo uthi ngangena umhobholo ngafuna ukuphatha lo muzi ngamakhubalo ngase ngiphuma ngajubalala ngabuya nenyoka ngathatha idlozi ngalibhanqa nenyoka lonke ngoba langiphethwe mina engangithethe idlozi uthi ngiboshiwe njengamanje ngidedelo unyazi wathi angizokhuluma phezulu kwalomntwana mina ngisizukulwane sesibili ngiyinkosana kababa uthi yonke inzalo yami njengoba ngiyisizukulwane sesibili yonke iboshwe la ngiboshwe khona nabe ngenzanga lutho baboshwe khona akudluli lutho uthi zini isizukulwane esihlambulweni ubaba owaba umphengu wesibongo sakithi wathi ngithumela ekhaya emphefumulweni ngiceleleni nomfana engikhuluma phezulu kwakhe lo mfana watshelwa ubaba wami akayena umuntu ingelosi wacelwa ubaba wami wayehlambulukile unyazi lamnika lo mntwana semncane lo mfana wayibhukuza laphansi wamcela ujeni othethe icala la kuthiwa uthe unyazi angikhulume kuwe ngoba kokugcina akusekho elinye ithuba ngoba sesizwela isizukulwane sonke ngesizalayo siboshiwe bahlupheka abantu abami mina ngona ngimfunzanga ubaba ngicela bamcelele awuhlala phansi nomndeni ningitshela umfana hamba uqoqa umndeni nibiza abafowabo abanye bahlale hostel ngabalanda abafowabo ngabachazela hambani niye ekhaya uthe ukhokho wesizukulwane sesibili esibongo makuthiwa ukhokho wesizukulwane sokuqala usho umuntu omphengu wesibongo lona wakuzizukulwane sesishumi nambili kusho ukuthi kusuka kubona kuza nganeno usuku ukhokho wesizukulwane seshumi nambili wakhuluma ngisho wesifazane wathi yena ngaphuphuma mina ngisizukulwane seshumi nane imini engiqotha zonke izingane emva kwami ehlala komuntu kwazana nezihlala komama bethu ngiyayibulala ngoba ngifuna ukukhanda iqembu nami ngizohlala nalo ushembe usakhela ikhaya eliwumfula uzothetha amacala akuziwe enkonzweni lapha ekhaya akuziwe uzoshumayela lapha ekhaya kodwa kuzothetha amacala uma sesiwathethile amacala sahambeke senkulunkulu simlandele uphumelihle sizothi masimlandela kuvume emagazini ethu singakhathali mayekhuluma siye ukuthi uNkulunkulu mayekhuluma nje awuba uyagama yini la isho ubaba usho uNkulunkulu awuzenzi kusho abantu bakini basho bona bathi uyaganga wena uyaphimisa ubaba uyagama bathi uganga wena ngoba ngishayisana lesifubeni uNkulunkulu kodwa ungathethi uma wathethina amacala ethu khumbula izizukulwane kubhaliwe la esihlabeleleni kade kufunda ukubaba la isihlabelelo sokuqala umthandazo wokuvuka bongani uJehova maNazaretha nani nezizukulwane zenu elesibili ufanele ukubonga nezizukulwane lokugcina makabongwe nezizukulwane iziphi izizukulwane akhuluma ngazo ukhuluma ngezizukulwane usheme igaba uma ukhuluma ngezizukulwane phela ukhuluma ngokhokho mina ngibeka kube mina bobaba kuba omkhulu bokhokho izizukulwane lezo kube uyise kababa kube uyise kakhokho umkhulu kakhokho ukhokho kakhokho izizukulwane lezo ukhuluma ngezizukulwane kushema kakhuluma ngokhokho wakho lo ufuna umenzele isihlangu ngohamba ntambama ngozele isihlangu sikakhokho usho umuntu owayephakamisa ikhakha zemizi amadoda ebulala imizi amadoda wangena nezulwini umndeni into njalo ukhokho wami mangabe wona wayengena abafazi babantu ngokungemthetho wangena nezulwini umndeni uma-ke wena wenza isihlangu sakhe lesihlangu sithula kobani ukuthi sithule emndenini kokhokho bakho bangaphambili ukhona yini yena wenzela isiboshwa sizofika sithatha inyama sidle ney'boshwa sonke siphinde sifune uma ungasahlabi siyihlabele uyogcina usuyamanje iyakuhlaba imbuzi ngaphandle kanti sefuna ukudla zona iy'geleni mabethanda bakuphendule awufunde baba Luka 8:10 awufunde baba wathi nina niphiwe nina ukwazi kuhlangane kumuso kaThixo kubeka baba kodwa abanye kushunyayelwa ngemfanekiso kubeka baba ukuba ngokubona bengabonisisi nangokuzwa bengaqondi umfanekiso ilokhu imbewu izwi likaThixo kwesibalo
Kusho akuyona lencwadi, akuyona lencwadi. Uma ngabe uyihlolile khona la ethi ngabona uSathane ehla phezulu njengonyazi emhlabeni exoshwe ezulwini. Oh, kulungile. Sesokwesifunde leyo ncwadi. Kodwa wehle ezulwini, kwabo wasezulwini, wazobhimbisa abantu. Yibo-ke laba manje sithi socela uShembe njengoba sibuza kuShembe sithi Nkosi, labo baphambi kwendleleni bangena ehlazweni njengoba ihlabelo lesisho, ngaphambi kwendleleni ngangena ehlazweni. Sizocela bona bokuqala isigubhu sesibongo sokuqala emndenini nomndeni. Sicela Nkosi usiqoqele bona, usibuthele bona Nkosi, ubafake ekhaya emphefumulweni bageze bahlambulule. Bathule iThixo, mayibonge Nkosi. Amen. Njengoba silapha-ke bakhonza abahle basezulwini. uNkulunkulu wasikithi ebuhleni bamaNazaretha akafune mali, akafune inkomo, akafune imbuzi unyazi bezulu. uShembe ufuna inhliziyo yakhe ephelele, mayibonge Nkosi. Inhliziyo yakho uShembe azoyithatha iguqule ayenze isonto yokugeza umndeni wakho, ayenze umlotho ukulapha umndeni wakho, ayenze intethelelo ukuthethelela konke kubakho ababulala abantu. Iyona ifuna imbuzi neinkomo nemali kuza kamumva. Kuyisiko lasezulwini ukuthi makuyobonqisa uNkulunkulu khutshwe inkomo nezimbuzi nesimaye. Kodwa uShembe ufuna inhliziyo yakho, mayibonge Nkosi. uShembe ke ukhulumile ukuthi abantu abami manihlangana lenomnuzana nomndeni ulalelisise kahle into izele ekhaya emphefumulweni, wena uthokoze ekhaya emphefumulweni. Uzolalela lokho ozokuthatha ukuthula emndenini. Akuyona into yomuntu, akuyona into yendlu yakwenu, into yesibongo, into yomndeni. Uthulela umndeni uthulele ukuchitha okokuqala, uthulele wesibili ukuchitha okwesithathu. Usungasuma nabezwayo niqale indima bawufice endleleni, ngoba ngesikhathi uyiqala indima uShembe uzoqoqa sonke ithongo, wonke amadlozi aqoqe nalabo abahlele egazini, nalabo abanenkane abaqoqe nabazogeza. Ubona emfowenu emva kwesikhathi sethi yazi ngangingabuza ukuthi sengiyezwa-ke manje cha leli dlozi lihlekulo sekuthena la ngikwazi ukusala abantu bayogeza ekhaya emphefumulweni. Lo mhleli kulo muntu engangimkhokile sebefuna ukugeza, uyombona esexeka nowakini. Baningi abayiqala bebodwa kodwa manje sebeyinqwaba bagcwele khona la, sebezwile. Mayibonge Nkosi. Nawe-ke musukhala uthi ngeke ngibatshele ngiyabazi. Uyabazi kodwa bongazi ufike ekhaya emphefumulweni. Usufikile ekhaya emphefumulweni, wangena ngesango, wangena nabokhokho bokuqala babenamakhanda amakhulu ababethi uma uthi ukhuluma ngoShembe babavala amandlebe abafowenu nodadewenu, ngoba uzobatshela ukuthi kuyakhona. Uthi uqala utshela umuntu ukuthi eNazaretha aphuza utshwala, eNazaretha kwenziwa. Uzotshela umuntu ehleli phakathi kwesiji sabantu abahambe bephuza utshwala, bathi basebephuza utshwala bone. Bese bephika labo bokuqala ngoba ubatshela indaba yabo. Kodwa ngoba ungenile ekhaya emphefumulo, kungene impande yesibongo sakini, uzothi uyokhuluma nabo bese beqaqeka imiqondo. Bathi uyazi namhlanje umuntu esile. Kanti sekuyilezi ibongo, ilezi ihoma zasendulo ongene nazo ekhaya emphefumulo. Zizokuphelezela, zizokuqedisa, ibona ababakhonkile. Amen. Iba nesibindi, thenga isibindi, uthembe. Buyele khona ozalweni, uhlale phansi ulibikele. Nina bakwethu ngihambe ngahamba ngafika ezweni lasemaqadini lapho kunomuzi lapho wakhe umvenqange lapho unyazi lezulu okhuluma ngemphefumulo yokhokho bethu abafele impini zasemandulo, ogogo abadliwa izilwane bekhulelwe. Athi uyacasha ugogo emgodini wempisi, ifika impisi ikhobozele konke nengane eswini. Babaleke ogogo baze baphelelwa amandla, afika amabutho phela aphilwa agcatshwa ngamafutha ezilwane ezimbi. Impisi isilwane esimbi kabi lesi esidla isilwane sigijima isilwane bayibambe ngezandla badla amathumbu yonke iyofa sofa lesilwane sesiyigobongo. Abantu abangena isilwane singenazwelo uma begcatshwa ngamafutha njalo, ngoba phela nangokubuka umthetho indaba ezithu kuze amabutho angabi nalo uzwelo akesiwachaba ngamafutha empisi. Lo muntu-ke uma esisegazini leto noma esesethuneni evuka nayo ezoyithena kuwe egazini, uzoba nayo unene, uzoba nayo uzwelo, ngoba nangegazini phela ugeleza kuwe egazini. Ngeke ulibalekele idlozi lakini lifana nesithunzi. Khona into obalekela isithunzi, ungajomba siphele isithunzi phansi kodwa wathinta umhlabathi nazi, yabo njengoba ngiyakaza nazo siyanyakaza. Nomphefumulo wakini kunjalo egazini lakho, ungene emchosheni bekhanda lakho, ungene emkhatsheni yamathambo akho, wenza yonke imigubhe nenkani, ungakhuzeli, mhlawumbe kakhulu kanti ungenwa amaqini.
ushembe nawe usakhela umfulu ukuthi kuzogezwa zonke lezo izithixo zabo ngoba zithixo zabavimba uthi ushembeke mase enhlangene nozala amandlaneni nawo amazinyana ushembe uthetha amacala ngamazinyana lokho koqhuma konjwana okutusekayo ithokazi ibhuzazana kulabo abangakwazi ukuthi isithokazi ibhuzazana kuthiwa yini intombi lezi imbuzi lezi ezincane ngakho phela ngezomunye nje nawe ngenzela uma senzela uma isidwaba sakhe simhlabela inkomo yomesisi izulu phela sesicathile lezo imbuzi ke kukhulunywa ngazo uthi ushembe mani ithola hayi ukuthi uzuze nazo kanye lokho elikutholani umndeni sizothatha apha inhlanhla ngoba phela uboliwe ethuneni amacala amaningi ungathola abantu beziqhoqo wena uzuthola abantu banayo into akukho ukuthi egcekeni kufanele ithongo alihleli noNkulunkulu idlozi alihleli noNkulunkulu abantu babecebile becebeke manje zokuthwala ethuneni ayisekho yonke lento baboshiwe abantu abanalutho babe idlozi phezukweni ngizosimama kanjani lokho enikuthola uthi ushembe yokuqala imbuzi kulamazinyana eyokuthuma ushembe batho baba bethu ushembe uthumekile wakithi ebuhleni babanazana uthuma kuphi uthi thola athosele inkundla zokuthothwa ushembe akathunyelwe ukuthi simthunga nje ukuthi akasitholele inkundla ushembe uthunyelwe ukuthi ushembe into ayizele emhlabeni ukuthi simthuma emathuneni abantu abanenhlanhla nabasazo abantu bayesaba futhi babona bafundisi angazi abantu bazokwenza babemasaba masiqhama befundisi kanti abefundisi labo abaphilayo abangenankinga babemasaba ukhuluma basaba aqashe neindaba ezinkulu abayithunyile uzobona nje masebuthiwa abefundisi bami uzoyizwa into ezobe ikhulunywa into ejulile kanti labo abefundisi bazolalela imindeni yabo mayibonga Nkosi bayazi ukuthi bashumela babephambi kaNkulunkulu ngokuthiwa abasiphokhele lana akushunyelwa lapha ekhaya lempilo kuzothethwa amacala mayibonga Nkosi eyokuqala sithuma ushembe singene emathunjini omhlaba ombele uyosilandela zonke izilwane ezafuka ufongaziwe ezulwini abathwetshula abafele empini abathunjwa abafushula abachithwa konke ukufongaziwe ezulwini ubabuthe Nkosi uzobathula ithiko lapha ekhaya lempilo ubafake kulomzi wakho wasithembisa bona ubageze ubahlambulule eyesibili Nkosi sizocela usihlambulele bathakade nezangoma nezinyanga nababhili nabakhunkulu esithathu Nkosi sizocelela izingane zaphuphuma zachitha zalahla zaphushula zenziwa intelezi Nkosi zenziwa abakhunkulu Nkosi bazenza amakhubalo Nkosi babaphendula babenza imkhofu esine bona labo bantwana Nkosi sicela babelethizwe kusemthethweni bathola amalungelo babantu yazi ukuthi ingane ephupheli iyawuqeda umndeni khale ukuthi ayinalo igama ayinabizo inganawo nalo ibizo lakho noma usufile ufuna ukubizwa ngalo senzela ukhokho wethu sibanibani isihlalo ubizwa ngegama bona babizwa nini sebekhulile phela umphefumulo womuntu awufi phela uyakhula uyazi phakathi kwethu khona abantu abayizingane kodwa abawokhokho beyizukulwane mhlawumbe ezikude kabi nathi kodwa bayizingane uthi ushembe lo muntu njalo umenzeli ngisho inkomo mawumkhumbula nomsenzeli isithembu ngoba useyingane umenzeli imbuzi ngoba usewumntwana ingakho umntwana mayekhula ukhona amazibuko aweqala abafana bayosukulwa bese behlatshelwa ukuthi sebekhulile ba amadoda lokho okokodwa insizwe uchithwa igazi phela ubike nakini uyakhuliswa lo mfana wencizibuko ufika isikhathi esokuthi enzele lentombi ngapha umhlonyana ikhule enzele umemulo ikhule angisho imisebenzi mina ukugula komuntu ngikhuluma ngamasiko enzelwa abantu kanti ufike esigabeni sokuvuthwa lento ayihlukile nokuthi athi ubaba wami ngakaze aze asinelwe bese kuthi masefile kuthiwa wenzela isihlangu wenzelwa kanjani umfana isihlangu ngoba umfana phela ubaba uma akazazi agace lapha ekhaya achanguze kodwa kuthiwa wenzela isidwaba wabasikokane isidwaba wasibhincane isidwaba uvela izalukwazi ezimbili ziyakhala lezi zalukwazi zithi thina safa emandulo ungaphambi kwabayeni bethu
mase befa abayeni sasesiziliswa ngale ekufeni bayakhululwa phela embizeni ukuthi bangaphela ngaphetsha kwethu la ogogo ngakungeke ngithi mina ogogo bami laba bangajwayelwe nje kwami la kodwa umakoti noma usuyisalwazi umakoti awukho amen bakhokheli bathi kwami la azagcina sehamba esapha umuntu engasaphelele emzini athi kwakhe bayalowa njalo ihle omkhulu mawuhamba bathi wena waphula umuzi wethu wahamba kuze emzini wethu ngokuthi akasekho umyeni wakho uyahlonishwa umuzi uze ungene egodini amen okhokhokazi bethu abanye bafa bezilini njalo bafa abayeni basala ngemuva mase besele ngemuva mase befile abayeni base bekhulule embizeni ukupheka ngaphesha kwethuni kwase kuthiwa bazile bathi akaze bakhululwe inzila kanti leyo eqashelwe emandulo ukuthi mayihamba eqala unkosikazi kuyaziwa ukuthi uyazila lapho kudlulisa isigaba esithi bese kuthiwa akakhululwe inzila lo obambile ngesikhathi bekhululwa inzila lapha nawe useyakhululwa ngale kwethuni lezi zakwazi ukuthi-ke thina njalo hlale ngaphesha kwethuna siphosele inzila asikhulula siphosele inzila asikwazi ukwengathi kuyigugu kabi komama kopheka nabo baphila bayazi umama ubhikisha manje afuna ukupheka ngisho engekho esimeni sakhe ngoba ukupheka kubo kuyimvelo kuyinto enhle kubo ukupheka ingakho kwathiwa omama yibona budli ngoba basiphekela nasekufeni-ke zakhweleza lezangazithi asikwazi nokuyembizeni thina asikwazi ukupheka ngoba asikhululiwe inzila ingakho sithatha amadodakazi wazalisela ekhaya ingakho omolokazana balapha ekhaya behanjelwa amadoda yithi esifaka lowo moya ukuthi nabo wazile ngoba nathi sizilile ekufeni lapha ekhaya le mphefumulo kuthetha namacala njalo ukuthi lezo zalwazi zasemandulo asizazi ake sibuze ezizukulwane zaphambili asibaqhubeleni impahla phela uma manje ekhona ukuthi nabo abafa emandulo bangakhulumisa nesicelo shamba baphumula inzila ngoba sebebaningi sebeyisizwe ngaphesheya kwethuna bewumndeni kona uzuku umnyama kuyisiquthe ekhaya kanti lezo zakwazi ithi sobe sibona ukuthi koba khona yini ukukhanya sesibaningi umthetho wosiko lokungcwele awenziwe ushembe akalethile inkonzo kuzosonto ushembe ulethe inkolo enosiko enamasiko okungcwele okuhanjwa umuntu ephile nangaphesheya kwethu amen ngakho-ke bakhonza abahle basezulwini inkomo yesine eyabantwana ukuthi inkosi sicela ubabelethise ngokusemthethweni bathole amalungelo okubabana eyesihlanu inkosi sibaceleni intethelela abone emndenini babuka nabafowabo ngoba befuna ungena amakhosikazi abo babacupha babenza yonke into bese songa izandla phela ngokwesiko labantu kwakukhethwa insizwa enesandla esihle emndenini uthiwa uzongena umasibani babo wenza umsebenzi kamfowabo kanti kushiya inkunzi malanga yomkhunkulu uyena ukulela abafowabo ngoba efuna ukuqoqa abamakhosikazi abafowabo unomhobholo noma ungenwe ileli ikhehla kade kukhulunywa ngalo la manje nizwile ukuthi wabonakala uqalwe ngayo ukuthi wabonakala enza amanyana embathi ingubo noma kanjani umuntu wesifazane kanti ungenwe abantu ababenjalo ababenza ubuqili uyazi abantu abaningi banyukubezwa amabhuku abanye babenyukubezwa yiwo amabutho indoda inyukubezwe enye indoda ngoba khanjwe ekiwe empini isikhathi eside ngabuyela kumakhosikazi lize lishintshe igazi emabuthweni eseze agcatshwa nangamafutha eyilwane bathi mase bethunjiwe lelo butho bese kuphendwe amadoda enziwa abantu besifazane bafe benjalo abantu benziwa leyo mkhuba enjalo mabevuka bavuka bayidlozi elinjalo bawungena kumntwana kuphenduka umfana besitaba kanti wenziwa yilo muntu wafa sikwafika amajele lapha ejele ngenkani mawuyigwalo zoba umuntu wesifazane ingakho bethi ababhinciswa idwaba naye make waba nesibindi walwa bathi kuphakama ejele walwa waphakama wanqoba uzophenduka naye enze leyo mkhuba ngendluzula mayefa leyo muntu uzongayidloze njani kuye emhlabeni akazombheka umuntu wesifazane ukuthi umuntu wesifazane akanendawo uzofuna enye indoda ngoba ufe enza ubunuku ubani othetha lawo macala njalo unyazi mayibonga inkosi
ngena kubo ehla Nkosi ngena moya oyingcwele wenze lokho okuthandwa kuwe uyongena kubo ushembe akhuze lokho kufa kaLucifer ngoba uLucifer wafaka lokho kufa njani efika na emhlabeni inganushilo waqanganisa wafungela uNkulunkulu wathi uthi ushumayeza abayihlanu kulunga ishumayeza abayihlanu lukubi nabo kubandile uyazi namhlanje njoba ngishumela kuthiwa umuntu umshumela nje ngale khona wenze ukubona konke kanti nali ithonga lokubili yamthuma ngokungcola ushebu sakhela umvula ukuthi sothetha lawo macala njalo kuza ngisho amakhosi ashiya ukhosi bakuba azothetha amacala ngini ke mina ngumvokazana uNkulunkulu akaphumule ikhonze izinto zasezulwini udalwa yini ukhona umuntu ongabona ukuthi unyazi bezulu uNkulunkulu akekho kodwa phezu kwawo lo umuntu phaphu ukuthi kuqiqe ngencane umbona uyasemphikile uNkulunkulu umphika ngemkhumba ayenza kukhuluma ngakho abuhlungu uNkulunkulu abuhlungu kwadinga isilile eside kabi lo thetha ubani lo cala ayi azobonakala izwe lezi inkomo ke esihlanu ukuthi inkosi sibacela intethelela bone emndenini namakhosikazi afike ezogana lapho kulala abanako wabo lokufundisana yedwa endodeni esithenjini wabulala abanako waqeda nasekufeni usenza leyo mkhuba ngokuxoshiwe emndenini umakoti ongenayo uyambatha aphenduka umntakathe egcekeni imiza ingenela nje manje yona futhi leyo mbuzo ushembe sibacela intethelela abone ezweni abona amakhosi nabona umvelinqa zinhlalo uma ke bethanda ukuthunga ezinye zabo bayokhulumela bona uma amacala esinde emade bayokhulumela bona mayibonga Nkosi ibona bayokhulumela bayacelwa abantu uma befuna ukuqala lolu hambo nombathi ingubo emhlophe noma imbathini uma usenesithixo sakho njengotshwala ungayenzi lento ungayiqala ngoba mase bekhishiwe ushembe sebakhulula sebegeziwe sekufika isikhathi ukuthi bakhulula abafuna utshwala emzini lapho abafuna inyanga abafuna isango emzini lapho ungakwenzi lokho mawubona nje ukuthi uyayikhonza lento musuqala nokuqala bezamtawana benzokhela abantu behlanya bakashembe ubuyele la uvela khona ungaqala ngoba uma waqala wangena umndeni wakho wagezwa bamuhle mase ukhishwa la awusafuna utshwala emzini wakho isithixo leso amen akulona isiko utshwala imkhuba ungathi indoda maseyidlile ibamba nje indodakazi yayo mase behlele ngezansi utshwala seyidakile owesifazane ke mayesedakiwe njengoba namhlanje wathi khona ukhezo lo lezalwazi ubani wathi amakhosikazi awaphuza utshwala kuphula indoda ukuyibamba umuntu esimamwe ubamba kanjani imizi yabulawa yini ngoba yabulawa yilo kuphuze wonke umuntu la egcekeni abesethi umfowabo nowethu ngicela ningivulele phela inkomo ngiyahamba angisaboni abesethi masibane mani ngiphelezele ngikhathele mina ngiyindoda amphelezele khona la emafokosini sebeyawisana kwahlukana imizi yamadoda kwathakathana kabulalana ngoba ibonile ingane zafike zathi baba sibona ubaba omncane sebeginqana nomala bedakile utshwala bamosha imizi yamadoda ushonala uDC mama imkhuba ushembe bakhonza bakhe basezuleni usenzele kwamalula wathi ngicela inhliziyo zenu nokusebenza lapha ekhaya kuyawaqedisa amafindi emathuneni mayibonga Nkosi amen siyasebenza nje kusasa ozobenzela ukuthi uzokhuluma nathi ngasithole siphansi umkhoshe uzosebenza sisekele umuzi kaNkulunkulu mayibonga Nkosi amen ngicela ukuma la okhulu uyithoba ngicela umfundisi weNkosi asidlulisele kundaba ezitha ngoba umfundisi uzobe sevana ngicela uNkulunkulu angixolisele enhlizweni zabantu asebejahile ukuthi akuqedwe ngani mhlawumbe ohamba mina uNkulunkulu angicelele intethelele enhlizweni zabo abantu laba bezwile ushembe ayivusa imindeni ibapha amandla beze bazothetha amacala ekhaya emphefumulo basiphe inkomo zephakethe ngoba sekwathenga sesayithenga phela isekhe ibayini okhokho bethu bahambe nazo inkomo bahlele emahlathini baxoshwe nazo baboshwe nazo abekhe emakhaya imizi le ihlalele iqongolozile ukuba iqongolozile imizi ngabe akukho lokuhlifilili bobona emagcekeni uma likhona itonga lingcwele noNkulunkulu ekhona uNkulunkulu phela uhlala egcekeni uma kukhona itonga mali ngeke itonga yaphuma lilandlela ngiyabonga Nkosi kusisizilana amen
Mabe kuhle ukuphakama kwami wabangcwele konyasi. Ngiyahleka-ke nanomfundisi ukuthi ngizokhupha ngithini, kodwa-ke umshumayeli uthangamele, kodwa-ke ngoba sengiphambi kwabangcwele angeke nje ngithi sanibona bese ngihlala phansi. Ngiyabonga kakhulu Mshumayeli wenkosi, ngibingelele abantwana benkosi yakithi yasezulwini uyazi ngokwey'khundla zabo kusuka kumfundisi kuze kuye ey'khundleni eziphansi. Ngibingelele abayingcwele bonke abakhona phakathi kwalesi sigodlo sasezulwini. Ngoba-ke eshilo umshumayeli inkosi umchunu, inkosi yasemathuneni eMzinga, ushilo-ke wathi angiqala ukufika phakathi kwalesi sigodlo sasezulwini. Ngokuhamba indaba akayichazayo esihlalelokwana sonke. Inkulu yendaba ephakathi kwalo muzi oyingcwele isakhumbuza kodwa amaNazaretha ukuthi sinayasikhona amaNazaretha ayingcwele wakulula ngoba siyahlosha ukukhohlwa. Nkosi sikelela ubaba
sithi akesikhumbuzane iManazarete engcwele ukuthi kusuwaphi nalo uNazarete oyingcwele angishumayela uthe ushumayela uyindawo zoshumayelana uzothetha amacala nabi ngizela ngizothetha wona amacala amen hawu kanti lenkosi iyawathetha namacala kunjalo ithi inkosi yalokukholwa inyanga yezulu ithi baNazarete akemunakeni abantu bakini sebahamba ngoba bayangihlupha babehlupha-ke inkosi ngoba babengezikithi kahle kodwa babazi babeza uNkulunkulu uShembe oyingcwele bafike bakhulume kahle nabo uyena owazi ulimi lwabo thina ukuthi kwakuthi nayimbuzi siseqinile ekhaya hawu sebenze njani hawu nanga umuntu seyaphela phakathi kwekhaya sebenze njani babengakwazi ukukhuluma nathi kahle babekhuluma noShembe usethi uShembe-ke umani ngabana sengizothi abayikhulumele ibasobeke kodwa bengakhulumi kabi ngoba mina ngeke ngibaqonde kusho inkosi yaManazarete amen kanti sifihlelwe okukhulu lokhu sibona namhlanje osekwenzeka unyazi lwezulu sebayikhulumela abantu ukuthi nakho la kufanele siyogezwa khona ungakhathaze ngeke sesiqedele impahla baba noma bani ngeke sisaqedele impahla hamba uyokhuluma lapha usilungisele okufanele sikwenze ukuze izinto ekhaya zibe zinhle amen size ngalokho Manazarete ayingcwele phakathi kwesikole sasezulwini amen size ngalokho okho sekuyiloShembe namhlanje uthi hayi ingajaleni yalapha nalapha nakho okufanele ukuthi ningene kukho ukuze nibone nenzele abantu benu amen abangale engake nikwazi ukukhuluma nabo amen awu funa simbonge uNyathi Jesu amen funa simbonge Manazarete ayingcwele simbonge uNyathi Jesu lasazi usolonga ngayo kodwa bekuyikho ukuthi uqale kuloNazarete kwaqala ngobunzima njengoba ngihlabelela lesi sihlabelelo nje sokuthi noBhombela osephambi kwethu namhlanje uhlupheke kangakanani kanti usumbelele ukuthi ngelinye ilanga ziyojabha izitha asenzele into enhle kangaka nabakithi besizwe bengasicedeli impahla emakhaya kodwa bekhuluma ngendlela kahle ukuthi cha yenzani kanje yenze kanje sokuthi sesikhululekile thina sizele lokho-ke Manazarete ayingcwele nami ngizile lethimba lakithi liyenza nje amaholi lapha cisha u-5 sizolungisa esizokulungisa ngokukhosi basemangcoleni futhi akukho lapho esibona khona ukuthi kulunga kahle ngaphandle kwalo amen alikho elinye ithemba esinalo ukuthi yolunga ngakho sihamba lapha ningathunjele Shumayeli namfundisi Vakele sengibona iy'ngongolosi isikhulu amen isikhulu sonke amen uthi nangu umgudu okuwona kufanele sihambe ngawo noma ngabe useyingongolosi noma usenjani nangu umgudu okufanele masihambe ngawo amen size lokho size ngekhono futhi elikhulu amen elikhulu bayakhuluma abantu bakaNkulunkulu bakhe ngawo ngibonakalisiwe kwatheka ngani na ngoShembe amen ngeke ngani ngoba kusafi inkukhu emakhaya futhi inkukhu seyifile njengokwethu bayakhuluma bathini ebangwazi namuthi lawa yini angazi sesisemthonjeni manje
noma emsukweni la ugezwa khona yonke imfucumfucu esiyisithe kithina esiphilayo njengamanje. Awufuna simbonge ngiyaphinda. Amen. Funa simbonge. Ngiyabonga umhlubayeli sengibingelelile. Cabanga ukuthi ngibingelele. Yadinga izumwe Fina ensalizwa bantwana benkosi phakama nokubingelela undaba ezitha Nkosi yasemachumeni ukhulu ngithoba sembingelela ukwamvangeli nabashumayeli nabakhokheli hamente yonke yongcwele. Amen. Bakhonza abahle benkosi besithekiswi asibhale sengesabe inkosi ihamba kangaka ungayibingeleli amakhosi abantu abakhulu futhi-ke lo wasemachumeni ubukhosi bukhulu ngendlela esimanga ngoba usalela amakhosi enhlonipho emachumeni. Amen. Ngiyabonga kakhulu ithuba uNkulunkulu-ke nami ungikhethile nje wathi angifukisele ekhaya angazi ukuthi kanjani kodwa nje uNkulunkulu ungikhethile bantwana benkosi. Ngiyabonga inkulumo esengizizwela endlini maNazaretha. Ngiyabonga kakhulu umshumayeli wenkosi abantu bebaye bekhulume bonke abakuthandayo ngesikhathi sabo abasithandayo kodwa kuyebe ngcono asondele nganeno. Kuyebe ngcono umuntu asondele nganeno bese phuma la ekhaya bese khuluma akuthandayo. Lelo eliyiswa la endlini mina ngizwe inkonzo kaShembe. Amen. Ukuthi abantu abaningi bayafika ulokhu uhamba wala ekhaya ngazi noma baphendulani ngisho njalo noma isho kahle ngazi kodwa mina ngizwe inkonzo la ekhaya ibonga inkosi. Amen. Futhi ayingisona lutho la ekhaya abantu bengayo ehluleli lokubhula sikhulele ibandla kuphatha ukuxakeka kuhlupheke bese uthatha imithwalo yaJulayi noma yakhona komshebe. Amen. Ukuthi manje ungala isicelo sakho phansi uNkulunkulu abesiwakhona umuntu amkhiphe egumeni ukuthi azophatha inkonzo. Lo muntu beyiphatha inkonzo avela akhulume ngento ephele. Akhulume ngento ephethe uzothi uphuma ethembeni akwazi lo muntu uzothi uphuma ethembeni uyakini ukhuluma nenkosikazi yakho bahlala ngokwehlukana. Uthi ukhuluma nenkosikazi yakho hey baba iluhlelo lokusiphethe. Uyakwazi lo muntu ekhuluma cha. Umuntu akhuluma phansi inkonzo angitshela hambe wenzani wenzeni ekhaya bekusindwa kanjalo kuleli bani. Amen. Manje mina ngifika ngokuthi uShumayeli ngiphathele inkonzo usitshela ngamakhaya ukuthi asiphile kanjani. Bona sola ukuthi kuthini. Ulapha ngathi khona kusindele. Sizofikela endlini ngisushwayele seluleka uNkulunkulu akhumbule umshumayeli azakhulise uNkulunkulu ushuthulela isibheke isibani thina sidalwe kumnyama la
ekhaya uphile kanjena nje kuphela ngesikhathi sethu thina esasibona ngazi ngalesamanje isikhathi abantu sebeyixwaya ngoba ngiyengizwa abantu uba uvamile udedela inkonzo ibingekho la ekhaya inkonzo yabasha nenkonzo yami yokunika abantu umbutho abakhulu sengiyangizwa abantu namuhla bethi awukhulumile kahle uma ukhuluma ngedatha kakhulumile eshola abantu abancane inkonzo ifile ngoba inkonzo leyo idatha uthi ingane zihambe ey'kolweni zibuye nokuthi uma ungakhuluma ngedatha ukhulume ngento engaziyo ukuthi ugombela wenzani awuswakele kahle manje idatha ngeke lusize ngalutho idatha lingeni mbele akusuke idatha le manje ikhuluma ngezinto eziphethe emakhaya ukhuluma uziphethe inkonzo yibona kuleyo yini kuleyo idatha ikhuluma ingane ngenxa amagulu ingane phezu kwabantu abadala ithi mbale entatheni ithi mina noma khuluma ngedatha asuswanga bokuthi idatha yini le datha kuyokusiza abantu nje ngofika lelizwe wafikela kwingane le usiza ngani ngoba nayo into ezomsiza amen into ezomsiza ile kusipho sakhe isinga kanjani amen ukuthi ngitshekile noma iqondo lana into ezomsiza aqale lapho edatheni ukusuza ngani idatha yini wena ingane ngoba aqala ngedatha nje aye betwasikumaye odi data limbule limizi suke ngani mama lapha lephatha umbongo kwa ngofakazi funa ukutshela ngedatha thina nathi inkonzo esikholisile amen amen likhona inkonzo data awubeni idatha aswale usho njalo ebekusela lapha abantwana lenkosi uzobonga amen uzobonga lo muzu ubaba majiya siyakha lapha ePhalamende sakumuzi onyazo wesujahili amen kanti kufikile ngethango lathi mfundisi ngempela namangu uya elinda ngizongena la sathi bawuzongena zonke into eninzi la ekhaya shumela lenkosi ngazingawubonga baba ngazwayo ngapha emapondweni wasilethela ukudla umshumayeli wamajiya yaphuma ekhaya uqala nje ukupheka kwebhodo lapho ukuthi amakhola asebenza lapha manje ngithi lento ngizombonga umshumayeli phambi kwenu manazaletha unyazi uzelubusise amen uqala nje amandla omuntu angawazi noma uqala nje waletha ngaphido ukudla ePhalamende uyakhiwa umuzi baba ujahe ngendlela esimanga qala wavuza ukuthi abantu namuhla ubaba usefuna lo muzi wasePhalamende uma udlula uyabuka uqala lo muzi ngoFebruary uyaphezulu entando kuba ungena kulo ngoJuni uyakhiwa ke ubaba manje uyaselekela lapha Phelmore mbala lokhu umaya ngazingabika baba kuningi asebenzele ngizwe mangifika lapha ngakho ngithanda uzobonga abadala benkosi ngolini ukuthi ithuba ngikhalekile ngathi namuhla ngale ngezisono uma nginesikhathi wenzokuka ngilethele isibongo salomntwana wamajiya ukuthi abazali bakhe la bekhona bemvikele bemenzele okuhle amen ayahambana nabantu futhi abakhiphi ukuthi abazosebenza manje besha abantu lapho konke babe ngibona la usibeyo mvama ukuhlabelisisa abantu mase bethanda ukukhathala ngizosehuba phakathi kwabo konke lokho ngibonile ngiqhamuka ngizosehuba phakathi kwabo ngiyabonga shumela Nkosi uhlukile wena wedwa abantu namhlanje ucela into kuwo babuka phansi kuyo phezulu babuka phansi wakhelana nomuzi lo muzi izembandeni la ePhalamende la waqala khona unathi lokugcwele umhlaba wonke njengo usuka lapha amen kuyabonakala ukuthi unesibusiso shumela Nkosi ngoba awuphikana lutho unezela ukuthi unyazi wadedela abantwana abazosebenza wasipha imali wasipha ukudla iglose wayilethela ngayo ngawubika baba ngapha emampondweni wathi baba umathi inkosi izimbusise lebandla elwazile umlalelo mayicela ecela umuzi wasePhalamende la muzi uNkulunkulu ujahile usenzwa kubeka 7 kuwo elokwedlula umuntu wabavela ngephakathi umuntu nawo semile fika kuba amasenthi lapha ke uthe kugcineni ngabe sibese siyamboza phezulu safela sashintsha ingane zathi ingane ayikhona
ngekubaba simakele yaplanela indlu phansi ngathi ingane ayikhona baba namakamela mfundisi asiwafaka lestage ukuze ubaba ngoba lo mzwe uthanda ukuze ubaba zoma phezulu mayisibusisa amen sekufaka istage ke lapho sona sisibambileke manje kuyafunelwa ngalapha yonke le phansi sesibambile amakamela namadangolo stage akhokhiwe islab manje amen akwenzeke into enhle umuzi wokuqala lapha esilungwini lo amen niyazi ngeke ngichaze ngalo muzi ngabadala kodwa ngiyacela nje ngivule izandla nenhliziyo yami ukuthi asibambisaneni nabantwana benkosi ngakacela ngiphambi kwababa ngathi lo blocks noma uyiwafu unale ekhaya liyise lapha noma usebenze wasebenza wasala wafu ngoba mawuthi ukhuluma ngemali abantu ucela imali bayithi izola ngoba bangimali nje bona nje izola ngoba isinelo ingaki yagoba kanti uma unikela ngeblocks khona ukusika landa lapha phezulu emthethweni ekanalo ifaka ushekasi yafisa ijuka imanzi isifonga futhi nali blocks kade ngiyothenga elami blocks ngicela isibusiso bake babukwana abashumayela babusisa abantu lona perusezela lodwa nashukela wabela bakunika isibusiso ukuthi bankulunkulu bashayiswa kusakho ushoyo ngaze baphumela ngamawula kodwa esibekile blocks ayibona inkosi ngizobonga-ke lo mshwayeli wenu la ekhaya enhlezi naye imisebenzi yakhe emihle siyayibona ngeke ngesikomakhelwane singethi uzoyibona ngokuthi masifonelana ngayo alizubona usekwasakhela idamu yabona idamu lempapasa phezulu lapha bese lifile idamu kababa lapha phezulu elifeni selifile umnyaka ngisaprophathisha isikhathi ukuthi ngokhotama ubaba wathembela kunami uMshumayeli wathi uMshumayeli wasukuma uMshumayeli nezinswa zakhe zalo muzana nilungisa idamu njengoba prophathisha umhlaba wonke nje lapha edamini ayilo nkosi yamanazareti hayi ngoba bathi wampishane-ke abantwana benkosi engelulile kanti bengiyaleyo ngiyangithanda ukulalela inkosi engithulekile ngingayizihlabelo sakababwayo ngezwa ukuthi ukuhamba mphuzi imbili hayi uzohlabelelo nezwe elihle bantwana benkosi nasengiyobusisa nje irosa 8 usithinta nje ovunyelwa umoya ngikhethi noma ngabelokwana ovunyelwa nje umoya sithibe ihlalo kodwa sitsheliwe bantwana benkosi imsamo yethu hayi ngizulukile nami ngiyoxoxa la ngiyakhona inkosi busisizayo buseguqawa nje